Mambo. Selo umuntu ndo okay ndomfonela stoqala sikhulume sengamfonela mara Already. Yeah. Angeke ngiqale ngayathi singeke Ngizaba ngamfaka emoyeni. siqale ngaye. Abekho yena ufuna ukukhuluma aflow I1. Mina yena uthi unawo ama answers. Yabo according to the Bible. Uyayibona lento leyo. So mina ngisingamcelile ngoba That's why ngithi mina ngabe yamfaka then uyamtshela ukuthi sitomfonela asibambele thina sikhulume lo 3 minutes kumbe 2 minutes kumbe 1 minute nethi introduce kahle to ibamba kahle naye la emoyeni kuze usingaphazamiseke usisiyamfonela ngala kuzivela vela ngene yabo so wena so nginde udosho ukuthi sinabani manje ngebasabe labanye ngeni phela uthola ukuthi umuntu soshaya ngamavesi lamaningi sabanye sabagasa babona ngathi ashayi kakhulu lethi a minute athela ngimnikete vele ube nesikhathi ube interested bese ngani ngayiphendula so mara nyalo ukuthi belula benkanga sifo ukuthi kuvuleleke wonke sesidabe sesiya etitolo semarket noma sidlala ingoma kancane sesiyigoqa sto checka ukuthi labanye bathi nginemlaleli lana lo sithinzile naye lo ngasincede yebo sesayisamaratha ngoba because ngicabanga lo muntu angakhipha information yonke ekuqaleni nalabanye batovimbelele yathi lo singakhuluma batothi ngivele mina okay yebo ngiyakuva mara ngisime ngindawo sabe ready abe semoyeni but let's go okay Sikhathi mlaleli ngu 16 minutes before 2 o'clock 16 minutes before mdlali o'clock mdlali sokhona mdlali it's in the building itolo besenda so lapha eBushbuck Ridge lapha eMary Jane mdlali besithi lapha ihlanganiswe imoya mina nawe nabingadibani yeah nami ke angabi naleli thuba lekuthi ke ngivele but ngilalele man kancane ngoba bengisemoveni yalomunye sidlala lapha seva kancane nje ukuthi no diyabuya ke lapha ke emvuseleleni ke eBush lapha ngivile bebayibambile bo Apostle Chinuke lapha ba celebrate isiqala nje le build up ye 10 years. Yes. Yeah ngiyakuva bhuti sibengisemotweni yalomunye vele uthi bengisemotweni man ngeke stokubongisa man. Akuthi labanye bethu siyabeshe emotweni nasho bathi drive safety lana sothi yena no yathi ukuthi akusinjalo but sometimes iqiniso liyafuneka ngoba lo mnye ithole bekangasho ukuthi mina bengakuthengela imofa manje. Usho ukuthi balaleli vele nya singavula line khona umlaleli lo ngadonate donate ngemaHindra donate ngelo ngeAmarok yo bekuyinto ke abantu abayiphethe la ngaphandle na amza kunebantu ababusisekile kunebantu abanemusa asifani ebhuti singabusha isikhathi sikhuluma ngenzaba sayicetshisela namuhla sayigojela inzaba yethu ya last week ayilana yokuthi uma nje kungavela tibhelu la eveni la eSouth Africa ngavelela tibhelu nje sihlaselwe ngelenye icountry njengoba kubhizi lapha iIran icabana nalenye icountry la ngenzaba yawoyela ngende ngala kithi thina sibazalwane simakhola sibantwana baNkulunkulu ngabe kungafuna nathi sithathe ikhali na sihlome sihlasele yini so seyigojela leyo bhuti angathi ukuthi wena ngicela nawe ubeke ama point akho abe mabili libe linye noma abe mabili nami ngibeke akami kambe wona ukuliphi ihlangothi ukuthi siyahlasela mina ngidakule hlangothi lekuthi ngoba nami ngihambe ngenda liphenya man njengoba ngisho impendulo ithini lihlangothi lami sithini lisekutheni thina njengebazalwana sikafanele kuphatha ibhamu dikhali noma ngisiphi isikhali sekuthi ke mhlambe sikhiphe emphefemulo walomnye umuntu ngaphasi kwanoma kwangisiphi isimo jikiti iJosie Pinoni nje lo momnikati yajika lendvo mlaleli yajika lendvo nami ngijikile ngijikile mdlali the poet nami ngijikile body nami nje ngifunze kahle la ngeva ukuthi no man bangiguide ukuthi vele thine bantwana baNkulunkulu nje ungabona umfundisi ahamba nelbodyguard yeah
bani nokusola sola kodwa but I've got a few scriptures because khona mlaleli lemele simbambe. So I've got few scriptures lesenda lenda ukuthi lendvo le umcondo wami ngujike. Scripture sokucala Proverbs 14 verse 12 bathi lithi lana there is a way that seems right to a man but it ends in the way of death. Kunendlela lebukeka yinhle emehleni emuntu ke perspective sayo. Ufa. Jeremiah 17 verse 5 uthi thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength. Uqale kusike komuntu lo themba lakhe lomnye umuntu nalo thembele etintweni tenyama ngalamanye amagama. Whose heart departs from the Lord. Inhliziyo yakhe liphuma lo suse inhliziyo yakhe uNkulunkulu. Yes. Ngizama lokuyitorika lokuthi ke nebantu abadzala bakhona kuseva wena bathi. Bakhona kuyi-understand ngibonge kakhulu mina kethu. Psalms 33 verse 16 athi ngibambe lo 16 ayi1. No king is saved by the multitude of an army. Usho ukuthi ke ayikho ke inkosi lesenziswa libutho lwayo lemasotsha noma ngabe liningi kangana. A mighty man is not delivered by the great strength. Indoda lenemandla lamakhulu ayisenziswa ayikhululwa ngelamandla ayo lamakhulu. Okay, kuvakele. Okay, but ngena ngathi usinyelo ungena ngemlaleli noma uyangena. Wena njani? Phela balalela sikabanike teacher. Mina ngicabanza sinike balalela i-chance se nalona utongena ezifu ngathi nayo uyafona. Alright. Yeah. Because singa mental guest labanye batosapha. 0767170844 mlaleli wena sovile sifunzile ema scriptures mabili mathathu thina njengebazalwane abantwana baNkulunkulu akamelanga sibambe ikhali siyohlasela inkosi yasilwela uvile ama scriptures sofunzile kuvakele but mina ngiyitela amaningi ngoba lenye into angithi uthi Jesu asifunze kuye unangi Petro ukhipha inkemba ujuba kufike emabutho atobamba Jesu laba lebeyombethela Petro yababona laba phela naye yamthanza kakhulu Jesu so uchamuka uhlomile. Yes. Ukhipha inkemba lapha ujuba indlebe umuntu lapha Jesu so Petro man uthatha le ndlebe uyayibuyisela. Yes. Uthi lobulala ngenkemba uyofa ngenkemba. Yayibona lento le lokusho ukuthi ilevel yekulwa kwethu thina sinayo indlela yekulwa but hayi ekuthatha sibam siye empini uthi Jehova uthula inyokulwela uthule njani ulwa ngalana na Jehova alo kusho ukuthi nathi sizama kuvetela nge side emdalela sisho ukuthi iphelele khona la nawe unalo lungelo ukuthi ungaphosa legalelo lakho likhulu iBhayibheli likhulu lwati sinikede selithenga. Okay 0767170844 asesive ngajabula manje solo ngiyasho but bafundisi bami ngathi abangiva kahle manje ngajabula uma bafundisi bami bangathi like ngaba nalendvo ukuthi bafundisi nabo bashaye sive luvu labo sive bona ukuthi bathini because siyafunza bathini lana siyamunya man yini kumunya uma umntwana munye beleni le information iyafuneka ibaluleke kakhulu ngoba akusithi sonke lesathi iBhayibheli ngalendlela abafundisi balethe ngalo nango radio hello ninjani baba iyaphila hayi siyaphila ngiamza namdlala namsemsakadeni iVoice of Hope kunemlaleli lana amza ngathi ufuna kusiweda ke la kulesihloko lesikhuluma ngaso lana asihlale enzabeni baba lana sibeke umbuto weviki liphelile baba ukuthi ke mhlambe uma umzalwane unalo inilungelo ukuthi uthathe isibhamu uye embini ngisabekisa kuse mhlambe njengoba kwento ya debate lapha kubo Iran barona bo Russia ngelela bo America konke lokho said then nakungenteka kufike la South Africa thina njengama Christians sinalo inilungelo lokuthi singathatha esiyoceceshela imbi ukuthi sidefend live lethu nemindeni yethu noma umphakathi wethu. Kuhle kakhulu ngiyabonga ukhamukana lesihloko lesishe kangaka.
Amen. kodwa lokubaluleke kakhulu ake sibukeni kwebunguthi lezi la uNkulunkulu lona likhuthatha ini kule ndzaba. Yes. Ngoba okungiyena yena lokufanele sibuke kuye kakhulu uNkulunkulu. Amen. Amen. Fanele size yena ukuthi uthini. Amen. Sitawuvula imibhalo letside lebonisa lokho lokuyisifiso saNkulunkulu ngathi. Yes. Kakhulu asibukeni mabe laphuma emlonyeni kaJesu. Okay. Yesu encwadzini kaMateyu isahluko 5. Yes. Ivesi Mateyu isahluko 5. Inako laphutsata Jesu mayelana nokuthi kuphatha kwethu kulomunye nalomunye. Amen. Lapha evesini lika-38 kuMateyu 5 sitawufunda nje amavesi abe mabili u-38 na-39 sibuka isifiso saNkulunkulu. Uthi la nizwile ukuthi kwathiwa iso ngeso nezinyo ngezinyo. Nokho mina ngithi kini ningalwi nomuntu omubi, kodwa noma ubani oshaya ngempala esihlathini sokudla niphendulele nesinye isihlahla. Amen. Amagama la Jesu akafuni siphindisele. Amen. Amen. Ngalama amagama uma ungaphindiseli impi ngeke ibe khona. Yes. Nasi isikhuthazo lesinye lesihle khona lapho futhi kodwa manje indlulela evesini lika 43 na 44 na 45. Yes. La Jesu nizwile ukuthi kwathiwa kumele uthande umakhelwane wakho futhi uzonde izitha zakho. Nokho mina nithi qhubekani nithanda izitha zenu nithandazele nalabo abanishushisayo. Amen. Ukuze nizibonakalise lingamadodana kaYihlo osezulwini. Amen. Njengoba